پەرستگەها لالشە کو پیرۆزترین جهێ ئاینیە ئێزدیایە سەرانسەری جیهانێ. لهێرە ڕێڕوسمێن جەژنا جەمای برێڤە دەچن کو مەزنترین جەژنا ئێزدیایە و ئێزدیش هەموو جیهانێ قەستا vê perstgehê dikin ji bo vê cejnê û duawiniza dikin bo teveya mirovatiye û bi vegerandina êzdiyên tan hat bê ser û şwên. Ez Almanya hatime ji Berlîn. Ez û zilamê xwe û tevdam hatine ziyaretiya ez Lalişê û ez ji bona her kes û ahl û xelkê xwe û êzîdiyê xwe li her derê dinyayê ez dihaj bona wan dikim. û ez xwazim got ê got destê cehê da ê got destê dijminê me da got ew jî rizgar bibin, ew jî werin nav kar û kûsê xwe, ew jî wek me werin ziyareta xwe dihayê xwe bikin. خەڵکی شنگالێ نەم هاتینە دوعاش بە ڕە بکنم هەر ساڵ خێر و خۆشین بێناوێت عیدێ و ئەو جەژنەکە gelekê pîroz e li Êzîdxanê dijî cejna cemayê. Amir Seydobek ji binemala mîrê êzdiya û xizmetkarê perstgeha Lalişe behsê pîrozî û giringiya vê cejnê diket. Ev cejneke gelekê pîroz e li Êzîdxanê ev cejna heft rojin ev heft roj rê û rismê xwe tên her rojeke rê û rismê xwe xas tên servê esasî ev cejne gelek pîroz bit û her roj em hekebên mueddelê xelkekî me êzidî li vê cejnê hazir bin تقريبا 60,000 حتى 100,000 كسي حاضر يعني معدل بترش 9 مليون بشر فان هفت رجاء الهيرة حاضر بن. جەژنا جەمایە هەر ساڵ لە شەشی مەهادە دەست پێ دکەت و بۆ دەمێ هەفت ڕۆژە هەڕێڕوسمێن وێل پەرستگا لالش بەردەوام دەبن. بۆ ماوەی هەفت ڕۆژان ڕێڕوسمێن جەژنا جەمایل پەرستگا لالش بەردەوام دەبن کو هەر ڕۆژ ڕێڕوسمێن تایبەت هەینا. پێشبینی تێداکردن vان هەفت ڕۆژەدا بتش 500,000 ئێزدیاش سەرتاسەری جیهانێ بەشداری ڕێڕوسمێن vê cejnê bin. Şirvanxedar Kursar News پەرستگەها لالش.